Došli smo u radionicu gde se pričaju priče na engleskom. A kakve se to priče pričaju, reći će nam Nevena. Zdravo, Nevena! Zdravo, Anđela, ja sam Nevena Vuković i ja sam nastavnica u ovoj školi. Kao što znaš, mi se bavimo podučavanjem engleskog jezika, ali takođe se bavimo i društveno odgovornim aktivnostima u koje uvek uključujemo i svoje đake. Ove godine smo na svetskom nivou pokrenuli kampanju pod nazivom Mladi heroji, čitanjem do vođstva, gde za cilj imamo da promovišemo i podstaknemo čitanje knjiga kod dece i omladine. Pored toga, naši centri u Srbiji su pokrenuli i akciju prikupljanja knjiga. A ko sve može da učestvuje na ovim radionicama? Apsolutno svi koji su raspoloženi da pomognu ovu našu akciju. Naši đaci i njihovi drugari doniraju knjige po svom izboru kao ulaznicu za storytelling događaje koje organizujemo u našim školama, a mi ćemo nakon toga sve prikupljene knjige odneti drugarima koji se nalaze na dužem bolničkom lečenju na Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova, kao i drugarima na klinici za rehabilitaciju u Sokobanjskoj. Krajem maja planiramo da dovedemo i storytelling događaj kod njih na pomenute klinike, a tada ćemo im i doneti sve knjige koje smo prikupili za njih do tada. Hvala, Nevena. Za Mali dnevnik, Anđela Donatorka, knjiga Studio.